been talking about excellence in ministry. Twatangiye tuvuga ku nyigisho zivuga ngo gukorera umurimo w'Imana mu buryo bw'indashyikirwa. Let me just refer to something that one of these gentlemen already mentioned. Ndashaka kuvuga kuri bene data amagambo bamaze kuvuga. We all live in different states in the United States. Twese turi mu buce butandukanye muri Amerika. And the only conversation that we had about this conference, ikiganiro twagiranye cyane cyane kijyanye n'iyi conference, about what we were teaching, mu byo turimo kwiga, is the theme of the conference. ni umutwe w'inyigisho gusa. We didn't compare notes. Ntabwo twazanye inyigisho zacu ngo tuzigereranye. They don't know what I'm going to teach. Ntabwo bazi ibyo ngiye kwigisha. I don't know what they're going to teach. Ntabwo nzi ibyo bagiye kwigisha. We just believe that the Holy Spirit twebwe tuba twizeye umwuka wera would lead us and direct us. uburyo umwuka wera atuyoboramo. So if we repeat what you've already heard from another speaker, nitugenda dusubiranamo amanyigisho, just thank the Lord for confirmation. mumenye yuko ari gukomeza cyangwa kwemeza ikimana irimo kuvuga. I know some of the exact things that Apostle Miracle spoke today. kandi nk'ibyo Apostle Miracle amaze kuvuga, I'm going to repeat it. ni bimwe ngiye kuvugaho nk'aho twabivuganye. And that is how the Holy Spirit flows. ni nawe umwe uburyo umwuka w'Imana agenda ayoboramo abantu. I believe that the Holy Spirit is wanting to speak something specific to you and I this week. ndizera yuko umwuka w'Imana ashaka kugira ngo avugane natwe mu buryo bumwe. And that is for every one of us, including me. nanjye urimo kubigisha, nanjye hari ibyo Imana ishaka ngo nige, To work towards excellence in ministry. kugira ngo dukore neza mu buryo bw'indashyikirwa mu mirimo To dukora, do the best I can. gukora n'imbaraga zanjye zose mu buryo nshoboye. I said one way that we talked about hearing from God this morning. twavuze kimwe ni ukumva ijambo ry'Imana cyangwa ijwi ry'Imana. And we talked about listening to God, the voice of God. twavuze uburyo utega amatwi ijwi ry'Imana. Another way is studying the Word. icya kabiri ni ugusoma ijambo ry'Imana. I know that sounds so simple, but yet so powerful. ni amagambo asa nkaho asanzwe, ariko ni ibintu by'ingenzi tubona mu ijambo ry'Imana. One of the surest ways to get into the presence of God ikintu kimwe kidukomereza mu kubaho kw'Imana is to get into the Word of ni God. ukujya mu ijambo ry'Imana. It changes the way we think, rihindura uburyo dutekerezamo, the way we feel, uburyo twiyumvamo, the way we live, uburyo tubaho, and the way we love. n'uburyo dukunda bagenzi I bacu. cannot tell you through all of my years of ministry nababwira byinshi bijyanye n'umurimo maze imyaka nkoreramo, the times that I would be reading scripture igihe nsoma ibyanditswe and God would speak to me in the scripture Imana ikavugana nanjye mu byanditswe about something that I am dealing with. ibintu bibazo cyangwa mba ndimo kunyuramo. Now let me just help us, especially the younger ones. cyane cyane abakiri batoya. Don't read this just to find a sermon. ntusome ijambo ry'Imana ushakamo ubutumwa. Take time and read this so you can feed upon the Word of God. soma ijambo ry'Imana nkaho urimo kurisoma ngo rigufashe. You see, when you are opening the Bible, iyo urimo gufungura rero Bibiliya, you are literally opening the words of God. uba urimo gufungura amagambo y'Imana. Scripture is God's voice, ijambo ry'Imana ni ijwi ry'Imana available for you every moment. ryaduhaye igihe cyose, Every situation and every predicament that you face. mu buryo bwose, mu byose tunyuramo. You see, the Bible is not just a collection of wonderful thoughts. ntabwo Bibiliya ari ibitekerezo byashyizwe hamwe. It is the inspired, God-breathed Word.
ni ijambo ryahumetswe n'Imana yonyine. There's no other book in this world Nta gitabo kingana cyagenwa n'iki gitabo ariyo as Bibiliya. great as this book. Bibiliya. And that's why it's so important to have some quiet time in the Word of God. Niyo mpamvu ugomba kugira igihe gihagije kwiherera n'Imana mu ijambo ryayo. Actually, the Bible is God's love letter to you. Yani magambo ni urwandiko rwanditswe n'Imana kuri twe. So let him speak to you through his word. Katurebe rero ijambo ry'Imana uko rivuga. David said, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Dawudi aravuga ngo ijambo ry'Imana ryamubereye umucyo umurasira mu nzira. In 2 Timothy it says, all scripture is given. Timoteyo wa kabiri cyo cya gatatu murongo wa 16 na 17 ibyanditswe byose byahawe by inspiration of God. Byaduhawe cyangwa byahumetswe n'Imana n'umwuka w'Imana. And is profitable for doctrine. Kandi byose ni ingirakamaro mu nyigisho for reproof, kutuyobora, for correction, kuduhana, for instruction in righteousness, kutujyana mu nzira zo gukiranuka, that the man of God may be complete, kugira ngo bidufashe wa muntu w'Imana yitoranyiza thoroughly abe equipped for yuzuye every good work. mu mirimo myiza. So how do we hear from God? Twumva Imana gute? Number one, Icyambere, through communication. mu buryo bwo gusabana nayo mu gusenga. Number two, Icyakabiri, through the word. icyakabiri ni ijambo. Number three, Gatatu, through dreams, mu nzozi, visions, mu yerekwa, revelations, mu guhishurirwa, even while we are asleep. nubwo twaba dusinziriye hari ubwo Imana ivugana natwe. God desires Imana yifuza, so much to communicate with us Imana yifuza kugira ngo isabane natwe, that he even speaks to us while we're sleeping. n'Imana ivugana natwe mu gihe dusinziriye. God speaks in dreams. Imana ivugana natwe mu nzozi. These are not normal dreams experienced by everyone, Izi nzozi ni inzozi zitangaje zitari izi nzozi zisanzwe, but they're supernatural dreams. ni inzozi zitangaje ziva ku Mana. You see, your body sleeps, but your spirit never sleeps. Umubiri wawe urasinzira ariko roho yawe ntabwo isinzira. God has spoken to me many times through the years while I was sleeping. Kandi Imana yavuganye nanjye mu gihe cyashize nsinziriye. He's given me dreams, supernatural dreams while I was sleeping. Imana ikanyereka inzozi zitangaje, Imana ivugana nanjye. That's how he speaks to us. Niko Imana ivugana natwe. I remember one time God spoke to me about 3 men in the church. Ndibuka rimwe Imana yanyeretse abantu batatu mu itorero. They were in the trucking business. Bari barimo bakora, And for years they was not paying the taxes that they were supposed to pay. akenshi babagaho mu buryo bwo kutatanga imisoro ari abakozi. In a dream, God showed me this. Mu nzozi Imana iranyereka. I woke up the next day Nyuma yaho ndabyuka mu gitondo and I called them. ndabahamagara. I said, I had the craziest dream I've ever had in my life. Ndababwira ariko nabonye inzozi zitangaje. They said, what was the dream? Batari ku izo nzozi ni I zihe? said, the law was coming after you to put you in jail because you hadn't been paying taxes. And I started laughing. Ndavuga nti nabonye inzozi ari abapolisi baje kubajyana mu gereza kuko mudatanga imisoro. But they wasn't laughing. Ariko ntabwo basekaga. They said, who told you? Baravuga bati ninde wabikubwiye ariko? And I said, nobody told me. I had a dream of that last night. Ndavuga ni ngewe ni inzozi narose gusa nta wundi wabimbwiye. Make a long story short, Mu yandi magambo incamake, they got their finances right and they paid the taxes. batangira kwishyura imisoro batishyuraga. Come to find out there was a warrant for their arrest Kandi ubwo rero Imana irabafasha kugira because ngo of not paying badafungwa, taxes. kutishyura imisoro. You see, God speaks to us not only in that small, still voice, Imana ntabwo ivugana natwe gusa mu bintu bikomeye, and not
only through studying the word, cyangwa gusoma ijambo ryayo, but God can speak to us through some dreams at night. Imana ishobora kuvugana natwe mu nzozi nijoro. You say, I don't believe it. Ukavuga uti ngewe ibyo simbyizera. Well, in Genesis, God warned Abimelech in a dream about his sin of taking Abraham's wife. Mu itangiriro Imana ibwira Abimeleki iravuga ngo ntufate umugore w'abandi ari umugore wa Abrahamu. Genesis 31. Mu itangiriro 31, an angel spoke to Jacob in a dream to remind him of his vow to God. Imana nayo ivugana na Yakobo mu itangiriro 31, Imana ivugana na Yakobo. Genesis 37. Mu itangiriro 37, God uses dreams to reveal his will to Joseph. Imana yohereza cyangwa yerekana Yosefu ubushake bwayo mu nzozi. In 1 Kings, mu bami ba mbere, God appeared to Solomon in a dream. Imana yereka Solomoni mu nzozi, and gave him the opportunity to ask whatsoever he desired. imuha amahirwe yo gukorera Imana ibyo ishaka. Matthew the 2nd chapter. No muri Matayo igice cya kabiri, A dream directed the wise men. ubwo Imana yayoboraga abanyabwenge. Listen, if God doesn't speak to you in dreams, Imana rero yitavuganye nawe mu nzozi, or gives you a revelation while you're sleeping, cyangwa mwishyurira gusinziriye, that doesn't mean that you're not spiritual. ntabwo bisobanura yuko utari umunyamwuka. He deals with people differently. Imana ivugana n'abantu mu buryo butangaje, mu buryo butandukanye, But he can do it. ariko Imana irabishoboye. Ways to hear from God. Number 1, Icyambere, twumva Imana dute? who knows? Number 2, Icya kabiri ni iki? Imana ivugana natwe mu buryo buhe? Mu ijambo ryayo. who knows? Number 3, Icya gatatu, Imana ivugana natwe mu buryo buhe? Dreams and revelations. you're listening. Murimo gutega Hallelujah. amatwi mwiha amashyi ariko You're not sleeping. n'usinziriye akanguke. Number 4, Icya kane, he can speak to us through others. Imana ivugana natwe inyujije mu bandi. God can use others to give us a word. Imana ishaka gukoresha n'abandi kugira ngo Imana ivugane natwe, Whether it be a word of knowledge or a prophetic word. ari ijambo ry'ubwenge cyangwa ari ijambo ry'ubuhanuzi. I remember one time when I was pastoring my church. Ndibuka rimwe nduma nyobora itorero, It was the first church I pastored. hari itorero rya mbere ndimo gushumba. I was there for about 6 years. Nari maze hafi imyaka 6. Everything was going good. Ibintu byose byagendaga neza. I had just bought me a new home. Nari maze kugira We had a uruhushya, Christian academy. tumaze kurangiza ishuri, Everything was going good. ibintu byose byagendaga neza. And God spoke to me and said, I'm moving you geographically. Imana iravuga iti rero nubwo iri torero rimaze kugera ahantu mufite n'amashuri, ngiye kwimura mu yundi mujyi. It made me wonder, but I knew that God spoke. Ndumva ariko se Mana, ibi bintu urimo kuvugana nanjye numva nsa nkaho nshidikanya. And I said, God, I believe you, but I just need a confirmation. Mana, ariko uravuga ngo ngiye kuva aha hantu maze kubaka itorero n'ishuri, ibintu bimaze neza, bimeze neza, ndashaka ngo utange igihamya. So my wife and I was attending, about 3 months later, my wife and I was attending a conference like this. Nyuma y'amezi nk'atatu twari mu giterane nk'iki. And the day speaker Uwo rero umwigisha came up to me right after he spoke. aranyegera nyuma yo kwigisha, And he looked at me, he said, I don't know how you're going to take this. aravuga ati rero sinzi uburyo uri bugyifatemo. He said, but while I was speaking, God spoke to me to tell you something. Ariko aravuga ati ubwo nari ndimo kubwiriza no kwigisha, numvisha Imana inyobora ngo nkubwire ngo. I looked at him and said, okay, what is it? Ndavuga intehe vuga rero. He said, God is getting ready to move you Ati geographically. rero Imana avuga ngo agiye kukwimura kuva muri uyu mujyi ujye mu wundi. You see, God can use other people to speak to us. Imana ishobora no gukoresha abandi kugira ngo ivugane natwe. I mentioned about Jehoshaphat earlier on. Nababwiye by'umwami Yehoshafati.
Remember, he told God he didn't know what to do. mwibuke rya jambo yavugaga ati mana ndagowe sinzi icyo ngomba gukora. And he prayed to God. Asaba Imana, Lord, I don't know what to do. mana sinzi icyo ngomba gukora. God did not give him a direct answer. Imana ntabwo yamuhaye igisubizo God ako kanya. used a prophet to give him the answer. Imana yakoresheje undi ari we muhanuzi kugira ngo amusubize. So God can use others. Imana ishaka gukoresha abandi. Now, are you listening? Muratega amatwi, muteze amatwi. You sure you're listening? Muteze amatwi. This is where we must be very careful. Aha rero niwo tugomba kwitonda. Sometimes Hari ubwo people can give us a word that is not from the hari Lord, ubwo abantu baguha n'amagambo ataturutse ku Mana, even though they said it was. nubwo bavuga bati niko Imana ibivuze. Mwakumvisa ko I've had people speak into my life. hari bamwe baza bati Imana niko integetse ngo nkubwire. Yea, thus saith the Yego Lord. niko Imana ivuga. And I knew it wasn't the Lord. Avuga ntariko se Imana nuko irimo kumbwira, iyi Imana nirimo kuvuga. I had an evangelist, a big evangelist, prophesy over me one time. Hari umuvugabutumwa waje arampanurira. And he told me the girl that I was going to marry. Aravuga ati rero uyu mukobwa ugiye gushaka ntabwo ari we. And I knew that wasn't it. Ndavuga ntaya magambo ntabwo ari yo. I married another one. Ubu se njye gushaka undi. And I've been with her for 59 years. Kandi uwo muntu bari bamaranye, uwo muntu yavugaga ngo siwe bamaranye imyaka 58. Murabyumva ariko atuyu siwe Imana yagutoranyije ariko bamaranye imyaka 59. So I'm painting something to you. Nanjye ndababwira ngo People respected this man. aba bantu rero mwubahe, ariko So just because he said it, kugira nubwo yabavuga ayo magambo, did that mean it was real? wa muntu nubwo namubaga uwo munsi, Does that utekereza mean yuko ayo magambo ariyo? he really heard from God? Ese yaba yaruzuye kumvise No, Imana? no, no, Oya, no. oya. I married the exact young girl that God wanted me to. Uwo yavugaga ngo siwe niwe tumaranye imyaka 59. Hallelujah. Haleluya. If you ever see her, tell her I bragged on her. Kandi ubwo rero numubona uzabimenya. Imyaka 59 bari kumwe. She's a beautiful, beautiful, Umugore mwiza cyane amufite hano muri beautiful in telefone. heart and beautiful on the Mu outside. mutima no hanze. I don't know why she Show married them me. their picture. Show them. Oh, they Yeah. won't be able to see it. Ngo ntabwo mwamubona. Katurebe, aha. Mwamubonye? Beautiful, Nguwo beautiful. uwo bavugaga ngo siwe bamaranye imyaka 59. Mubitondera abo bantu. Ina barahari. Okay, let's close this conference. I want to fly back home. Kanisubirireyo ndangiza ubwo mumweretse. So I don't want to confuse you. Let me help you. Kambabwire, I had a well-known preacher that came to my church hari umuvugabutumwa waje mu itorero ryanjye and told me that God called me not to pastor but to evangelize. aravuga ati Imana iguhamagariye kuba umuvugabutumwa atari ukuba umushumba. Now, very well-respected preacher. Ni umuvugabutumwa wubashywe I've seen a lot of healings under his kandi ministry. abonaga Imana imukoresha. But I knew that God called me
to pastor. ariko ngewe nari nzi yuko ntashidikanya uko Imana I yamamagaye pastored for pastor 39 years. nyuma y'imyaka 39 I'm a pastor by heart. ngewe ndi umwungeri kuva ku I mutima absolutely loved pastoring. kandi niyo mpamvu nakundaga gushumba. Now, this is the reason Impamvu ni iyi rero, I go back to point number 1 niyo mpamvu dusubira kuri ya ntego ya mbere cyangwa za nyigisho about hearing from God. gutega amatwi ku Mana. And the point under that, I said number 1, communication. Kugirana ubusabane n'Imana, Imana ikakwemeza icyo yaguhamagariye. We get led off so much. Hari ubwo dutakaza inzira akenshi, We get so confused tukageraho akavuyo mu mutwe when we feel like we're in the will of God iyo twumva turi mu bushake bw'Imana, and somebody comes and prophesies over uri mu us, bushake bw'Imana, umwe akaza akaguhanurira amagambo atariyo, and it's not what we feel, ukumva atari byo, but we think so. They're so spiritual that we have to listen to ukavuga what uti rero they're uyu niba ari saying. umuhanuzi nanjye ngomba kubyemera kandi atari byo. This is why we need to be sensitive to the Spirit of God. Niyo mpamvu tugomba gutega amatwi neza umwuka w'Imana. That's why I talked about the Niyo communication. mpamvu navuze kugirana ubusabane bwawe The n'Imana. more that you communicate with God, Uko ukomezamo kugira ubusabane bwawe n'Imana, the greater relationship you have with God. ni kugenda ugira ubusabane And when bwimitsi. somebody comes and speaks a word over you, Haje umuntu rero akakubwira amagambo, that sensitive spirit that you have on the wa inside, mwuka w'Imana ukurimo, you will know what's right and what's wrong. uzamenya uti ibi bintu ntabwo ari byo. Is that all right? Nibyo. Did I do a good job of confusing you? Nanjye babwije ukuri cyangwa namwe ntabwo musobanukiwe? Ngo nibyo. It's true. Not everybody gives you a right word. Suko umuntu wese uzavuga ngo ni ibintu by'Imana ari byo. Hari abantu b'ibinyoma. But God does, and I'm not contradicting myself, God does use people to speak Yego into Imana your ikoresha life. abantu ariko muzajye mwitonda. Ways to hear from God. Inzira zo kumva ku Mana. Number one, Icyambere ni ikihe? Ubusabane bw'Imana. Icya kabiri, ijambo ry'Imana. Icya gatatu, kwerekwa n'inzozi. Icya kane, Imana through others. Imana ikoresha abandi. Number 5, Icya gatanu, mwandike. God can speak to us anytime and wherever He wants. Imana ishobora kuvugira ahariho hose aho ishakiye. You do not have to be in your prayer closet. Imana ishobora kuvugana nawe utari mu masengesho. You do not have to be in church. Imana ishobora kuvugana nawe utari mu materaniro. You do not have to be in a conference. Ushaka ko Imana kuvugana nawe utari mu giterane nk'iki. You may not even be praying. Kandi Imana ishaka kuvugana nawe utarimo no gusenga, Imana igakoresha ubundi buryo. You can be sleeping. Ushaka kuba usinziriye. You can be driving your automobile. Ushaka kuba uri kuri moto cyangwa ku igare ryawe cyangwa mu modoka. You can be riding your bicycle. Ushaka kuba uri ku kagari kawe wigendera. Listen, God is not a confused God. Imana ntabwo ari Imana y'akavuyo. He knows all about you. Imana irakuzi. He knows when and where to speak to your heart. Imana izi ahantu ivugirana nawe niho igomba kuvugirana nawe idashingiye Could I give you an ushaka. example? I was in the country of Colombia Nari ni mu gice mu gihugu cya Colombia about 24 years ago. myaka 24 ishize. There were 6 of us. Twari batandatu mutega amatwi We mu. was looking for a piece of land to buy Twari turimo dushaka ahantu ho kugura ubutaka, to plant a church. ahantu tugomba gushinga itorero. The host missionary told us when we had the invitation, Abo bene data badutumiye he said, this is a very, very bad area. baravuga batariko nubwo muje aha hantu ntabwo horoshye.
And getting to this place, there wasn't no roads. It was like a desert like. aho hantu nta mihanda yari ihari, bwari nk'ubutayu. When we got there, we saw the land. We had a church service and we purchased the land. Tubona abantu dutangira kubona ubutaka turasenga. On our way back, our car broke down like in the middle of the desert. Tuvuye rero kugura ubutaka, imodoka yacu igira ikibazo. 5 of the men got out of the car and they went and sat under a tree. Nuko rero babagabo tuva mu modoka baragenda bicara ku giti. I sat in the car by myself and I had the doors open and the wind was blowing. Nanjye nsigara mu modoka mfungura inzugi z'imodoka akayaga kinjiramo. And I just laid my head back and ako kanya nsinziriye. I opened my eyes. Fungura amaso. There was a Colombian with a gun. That pistol looked that big. Agatotsi kamfashe ngiye kubona mbona abakolombiya bafite za mbunda zabo. He was on the right side of the automobile. Umwe ari ku ruhande aha. Before I could even think, he grabbed me out of the car naratekereza amvana mu modoka and turned me around. Aranzengurutsa. And I looked and there was my 5 other friends kneeling down with 2 other Colombians. Mbona baba nshuti zanjye batanu bose barapfukamye babashyizeho imbunda. As they knelt us down in a circle, they took everything we had. Barapfukama ibintu byabo byose barabijyana. Our rings, our monies, our wallets, our cameras, our food, za water, kamera, everything amazi, we had. ibyo bitwaje byose n'amafaranga bari bitwaje. After they stole everything we had, nyuma yo kujyana byose ibyo twari dufite, one of the Colombians came to me with his pistol. Umwe mu Colombiya baraza afata imbunda. And he put it to the temple of my head. Ayishyira no ku mutwe. And he pushed me down with that. Ayishyira hasi. I knew that was it. Nari nzi yuko birangiye. I knew my life was gone. Nari nzi yuko I thought about my children and my grandchildren and my wife. N'abuzukuru n'umugore wanjye. I knew I would never be here on earth again. kuba kwano kwisi. And finally he let go of it. Nyuma yaho mbona arazamutse avuyeho hejuru. Now listen to this. Mutega amatwi mwumve. Even though there was a time difference in Colombia and the United States, nubwo amasaha muri Colombia no muri Amerika yaratandukanye, during the exact time that I was on my knees, cyagihe banshyize hasi na wa mu Colombia anshizeho imbunda, my wife was walking through the house. Umugore wanjye yarari mu rugo. And God spoke to her Imana ivugana nawe and said, stop and pray for your husband. Reka ibyo urimo gukora mu gikoni, sengera umugabo wawe. The same exact time. Amasaha amwe Imana yamubwiye ngo asenge, niyo masaha amwe bari bamushyize hasi kwimbunda hasi bagiye kumwica. God can speak to you anytime he wants. Imana ishaka kuvugana nawe mu gihe icyo ari cyo cyose ntateguzwa. While you're doing housework, he can urimo speak gukora to you abatetsi mu gikoni, ahantu hose Imana ivugana nawe. Amen. He spoke to me about the church that I passed, the second church I pastored. Imana yavuganye nanjye mu buryo bwo gutangiza indi torero rya kabiri. Didn't even know the name of the church. They called me and asked me if I would consider. Ntabwo nari nzi n'izina ngomba kuryita. They told me that there was no money there. Baravuga bati nta mafaranga ahari yo gutangiza No itorero. place for me to live. Nta hantu ho kubaka. And no people. Nta n'abantu. That was exciting. Byari bibabaje. And when I got off the phone with the man that invited me, maze kumva wa muntu amaze kumpamagara wari untumiye, the Lord spoke to me. Imana ivugana nanjye. And he said, this is your harvest. Aravuga ati rero nubwo bisa nkaho nta kintu kigaragara, iki ahantu nkujyanye ni isarura ryawe. I wasn't in church. Ntabwo nari ndi mu rusengero. I wasn't at a conference. Ntabwo nari mu giterane. I wasn't in my prayer Ntabwo nari ndi mu closet. masengesho. I was just walking through the house. Nari ndimo kugenda gusa. And God spoke. Imana ivugana nanjye. You see, I go back to my earlier lesson. Mutega amatwi
usinzira akanguke. Ndimo kubabwira rya hame rya mbere. This is why we must have a communication Niyo mpamvu tugomba God. gukomeza ubusabane bwacu n'Imana. because God wants to speak to us. Imana irashaka kuvugana natwe. Communication, Icya mbere ni ikihe? the word, Icya kabiri dreams, inzozi, through others, abandi. and at any time and Imana ishaka anywhere kuvugana nawe He wants igihe to. icyo ari cyo cyose ariho hose. So now in the book of Joshua, in the first chapter, Muri Yosuwa rero icyo cya mbere, the first thing we see in Joshua 1:1 icya mbere tubona muri Yosuwa icyo cya mbere umurongo wa is mbere, Joshua is hearing the voice of God. icya mbere Yosuwa arimo kumva ijambo ry'Imana The next cyangwa thing, ijwi. the next thing that we're hearing in these first 9 verses Icya kabiri turimo kubona muri ibi byanditswe, is the calling of God. umuhamagaro w'Imana. Verse 6, Ku murongo wa gatandatu, he says, "Be strong and courageous, komera kandi ushikame, because you," kuko wowe. he's speaking to Joshua Arimo directly, kubwira amaso ku You. bandi, wowe, you. wowe. He was giving the calling, the pastoral calling to Joshua. Yari arimo kumuha umuhamagaro wo kuba umwungeri. You will lead these people Wowe uzayobora aba bantu, to inherit the land I swear to their ancestors to give them. bazahabwe umurage w'igihugu nasezeranyije ba sekuruza. Joshua had just received his calling. Ako kanya Yosuwa ahabwa umuhamagaro. Now he's becoming the pastor of the Israelites to bring them in to the promised Imana land. imuhamagara kuba umwungeri wo kujyana ubwoko bw'Imana mu gihugu cy'amasezerano. You don't need, listen to me good, I think I've said this, you don't need anybody to prophesy over you to call you into the ministry. Icya mbere ntukeneye umuhanuzi kuza ngo aguhanurire ngo kibe ari ikimenyetso cy'uko ugiye mu murimo w'Imana. There needs to be a personal, intimate calling. Imana igomba kuvugana nawe mbere yo gukoresha abandi. As a young teenager, when God spoke to me, I knew that I knew that I knew that I knew that I knew. Ndi umusore ntashidikanya nari nzi yuko Imana impamagaye. It was something on the inside that I just could not explain. Byari ibitangaza nashobora gusobanurira abantu. You see, the Lord has blessed me throughout my ministry. Imana yampaye umugisha muri uyu murimo, But I could not have done it ntashoboreshejwe n'Imana, without the Lord putting the call on my life. atari Imana gusa yampamagaye. Just think about it for a moment. Tekerezeho gatoya. According to statistics, Tugiye mu mibare, there are approximately hari 14 million men living in Rwanda. hari hafi nka miliyoni 14 ziba mu Rwanda. What an honor. Mbega igitangaza, Out of millions of men, mu bagabo n'abagore, that God would choose you Imana ikaguhamagara muri miliyoni 14 to z'abanyarwanda be in some facet of the ministry. kugira ngo Imana iguhamagare umurimo wayo. You see, God has a plan for your life. Imana igufitiye umugambi. I don't know if you heard that. Ngira ngo ntabwo mubyumvise. God has a plan for your life. Imana ibafitiye umugambi, musubiremo. That calling is something special. Kandi uwo muhamagaro ni umuhamagaro w'agaciro cyane. Let that just penetrate in your mind. Iryo jambo rikomeze muri wowe. He's got a plan for your life. Imana igufitiye gahunda n'umugambi uko ariko I'm kose. reminded of the prophetic word that Jeremiah gave to Judah Ndibuka amagambo Yeremiya yabwiye Yuda while they were in a 70-year captivity. bari mu buretwa b'imyaka 70. When the Jews were carried into exile from Ngo Jerusalem bari bajyanywe mu buretwa mu Babiloni. to Babylon, the false prophet Abahanuzi b'ibinyoma prophesied that they would only be in captivity for 2 years. bavugaga yuko ngo mugiye kuva mu buhake mu myaka
ibiri gusa. Jeremiah writes a letter. Yeremiya rero arabandikira, He rebukes the false prophet arabacyaha, and he tells the people, arababwira ati while they are in exile for 70 years, bari mu myaka 70, they were to build houses, bagombaga kubaka amazu, get wives for their sons, bagashaka n'abana babo let bakabashyingira their daughters marry, n'abakobwa, and seek nuko peace in the prosperity of the city. bati rero mwifuriza amahoro n'uyu mudugudu murimo cyangwa muri iki gihugu. And he said, after the 70 years, Ati rero nyuma y'imyaka 70, that the Lord would come to them bati Imana izaza and fulfill his gracious promise izasubiza isezerano to yababwiye, bring them back to their place. kubasubiza iwabo kuri gakondo. And then he tells him this scripture that every one of us memorizes. Imana rero iba icyanditswe dukunda kuvugaho cyane. He says, I know the plans I have for you, Imana iti rero nzi ibyo mwibwira kuri mwe ko ari byiza, declares the Lord. kandi niko Imana ivuga. Plans to prosper you Bafite umugambi wo kubagirira neza, and not to harm you. si imigambi yo kubagira nabi, Plans to give you hope in a future. imigambi yo kubaha ibyiringiro n'ejo hazaza And I heza. have traveled thousands of miles to tell you Ndashaka kubabwira ngo that even though that was a prophetic scripture for the Israelites, nubwo cyari icyanditswe cy'ubwoko bw'Isirayeli, that scripture stands true today in your ministry. n'ibi byanditswe ni bizima kuri twebwe. Don't give up. Ntimunambirwe, Don't be weary in well doing. ntimurambirwe mu murimo Because mukora. God knows the plans that He has for Imana you. ibafitiye umugambi, And it's not plans to hurt you, ntabwo ari umugambi wo kubagirira nabi, but it's plans to prosper you ni imigambi yo kubagirira and neza to bless you. no kubaha umugisha. Hallelujah. Haleluya. I almost feel like preaching. Ndumva nabwiriza, none se ntarimo kubwiriza. You see, sometimes we don't know the full scope of the plans that God has for us. Akenshi ntabwo tumenya neza umugambi w'Imana mugari adufitiye. Haleluya. But He's going to be there with you. Ndumva turi kumwe. What a privilege Mbega to be amahirwe, called by the Creator of the universe. mbega amahirwe yo guhamagarwa Out n'Imana of millions of people. nyuma ya miliyoni And He z'abantu. put that special calling upon your Imana life. ikagutoranya ikaguhamagara umurimo wayo. Mbega amahirwe mu Imana maso That's bagenzi why banjye. we should pursue Mbega amahirwe Imana the iduha excellence of ministry. gukoresha neza. Mbega amahirwe go gukorera So Imana. the ministry that God called us Uyu to, niwe murimo Imana we yaduhamagariye. could do it with the best of our Dushaka ability. gukora neza n'imbaraga zacu tunezerewe. Amen. You see, God does not make mistakes Imana ntijya ikora amakosa. in planning our lives. Imana ntijya ikora amakosa mu kutwereka umugambi wayo You cyangwa see- umugambi yayo. You see, your family and friends may be confused about your calling. Inshuti zawe nawe n'umuryango wawe ushaka kudasobanukirwa neza ibyo urimo n'umugambi w'Imana n'umuhamagaro wawe. And sometimes you may be confused about your calling. Kandi nawe ushaka kuba utabisobanukirwa. But God is not confused. Ariko Imana nta kavigira. Our calling must be sure. Umuhamagaro wacu urasobanutse. 2 Peter, the first chapter in the 10th verse. Petero wa kabiri It says, wherefore, ngo nuko rero, the rather, brethren, Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 10, give diligence ngo bene data to make your calling
mushyiremo imbaraga and election sure. reka guhamagarwa kwanyu no gutanywa kwanyu For if you do these things, mushikame nimubikora you shall not fall. ntimuzanyeganyezwa. This word diligent means to make an effort. ni ukugira ngo ugerageze ushyiremo imbaraga. This word calling means an invitation to a ni vocation. wa muhamagaro Imana iguhamagarira. This word election means a divine selection ni or ukumenya chosen. yuko Imana yagutoranyije mu bandi. This word sure means to be stable with firm force. ni ukuvuga ngo ushikame nta kintu kikunyeganyeza. And one of the reasons we need to be sure about our calling mpamvu tugomba gukomezamo umuhamagaro w'Imana nta kunyeganyeza is when things get out of the hand in ministry. iyo tugeze hano tukumva tugiye kubivamo. When the hard times come, iyo ibintu bigoye, when disastrous time comes, iyo ibibazo bije, when all hell comes against you, iyo wumva nkaho the ikuzimu gates of amatara hell opens ntagurutse, up and every demonic spirit comes against you. kandi ubwo rero amadayimoni ntagurutse n'ibibazo. murimo kuganirira We can say, devil, ukavuga uti satani, God has called me to the uti ministry, Imana ko ariko kose Imana yarampamagaye, and I'm not going to give up. ukavuga uti ko ariko kose singiye kubivamo, I'm going to stay firm. ukavuga nzakomeza. So give me what you can give me, devil. ubwire satani uti ngewe Because ndakomeje, greater is he that is in me ukavuga uti uri than muri he ngewe that is in arakomeye the world. kurusha uri mu isi. I want to encourage you today. umurebe ku maso, Don't give up ntubivemo. that calling that God has uwo muhamagaro bestowed upon w'Imana your life yaguhamagaye ntuwuvemo. is so precious. ni umuhamagaro w'agaciro. haleluya, haleluya. Don't take it for granted. ntushyiremo, menya agaciro ku muhamagaro w'Imana yaguhamagariye. Stand up to the devil. ubwire satani maso ku yandi, Don't let him take your ministry. wemerere satani wakuvane mu murimo. Fight for it. gerageza uharanire, Fight for it. rwanira uwo muhamagaro, Fight for it. urwanira uwo muhamagaro. Let the devil know that you're not a weakling. ngewe nzawukomeza. haleluya. I close with this funny story. ngiye kurangiza n'iyi nkuru isekeje. When I was in high school, ndi mu ishuri yisumbuye, I was skinny. nari agahungu gatoya, Oh, I was so skinny. nari mfite umubiri muto, I was so skinny my socks would fall off of nari me. nambaye amasogisi asa nkaho adafashe mu birenge byanjye. I was skinny. nari agahungu gato, But oh, I had a beautiful head of hair. mbega we nari mfite igisunzu, Ooh, imisatsi myinshi cyane. I would comb that hair just right. nasokoza neza, I had pride in my hair. numvaga nezerewe umusatsi wanjye, igisunzu cyanjye. Maybe that's why I don't have hair niyo mpamvu anymore. ngira ngo nagize, Because I had so much pride in it. nari mfite umusatsi mwiza, none ubu mfite uruhara, ngira ngo niyo mpamvu uruhara rwanjye rwaje. There was a big boy in school. hari umusore w'igango, He was a bully. yaradutotezaga, Everybody was scared of buri muntu big. wese yari amufite ubwoba. His name was Rocky, yitwa Rocky, and he was a rock. kandi yari umusore w'ibigango. And he'd walk down the hallway. araza nyegera nsatira, And every time he would see me, igihe cyose yambonaga he'd put his big old hands on top of my agafata cya hair. kiganza cye muri ya misatsi yanjye myiza And he would kandi mess nkunda, up my akayangiza yose. igisunzu And cyanjye I cyose wouldn't do nothing because I was scared of big old Rocky. nkagira ubwoba cyane kumureba no ku maso. The next day when Rocky saw me, nyuma yaho umunsi wa kabiri he Rocky would come akaza, up to me and put his akaza big kuri old njye, hand on my agafata ikiganza head, cye kuri wa musatsi wanjye nkunda, mess up my hair. akawangiza. Nobody would do anything ayiwe ntakora iki se, kwa because we were afite scared of imbaraga. Rocky. nari mfite ubwoba kuri Rocky. One night as I went to bed, rimwe ndagenda ndasinzira, I said, if Rocky messes up my hair aravuga ati tomorrow, umunsi
Rocky nafata umusatsi wanjye noneho I'm going to punch him in his ndaza mouth. kumukubita ikofi we. The next morning came. Mu gitondo kiraza uradaza I didn't want to go to school. numva ntashaka kujya ku ishuri. I told my mom I was sick. Ndavuga nti mama ndarwaye. She said, boy, you going to school? Avuga ati oya urambeshya ugomba kujya ku ishuri. I went to school. Njya ku ishuri. One of the first people I saw umuntu wa mbere nahuye was big old Rocky. umuntu umwe nahuje amaso ni Rocky. And Rocky walked Rocky towards araza me. imbere yanjye dusa nkaho tugiye guhura. And he put his big old hand on my hair. Afata cya kiganza cye mu musatsi And he messed wanjye. up my hair. Arawangiza umusatsi wanjye. And when he did, Abikoze rero I punched him right in the ako mouth. kanya mfata ikofe mukubita ku His munwa. lips split. Atangira Blood kuvirira started coming out. amaraso. And I ran. Ndiruka. But I'm here to tell you, Ndashaka kubabwira ngo Rocky never messed up my hair Rocky again. ntabwo yongeye kwangiza umusatsi wanjye. Matter of fact, Mu by'ukuri Rocky became my best friend. Rocky ahubwo yabaye inshuti yanjye magara. And I'm here to tell you, Ndashaka kubabwira ngo that devil may look like a big rock to you. Satani ashaka kugeranwa na Rocky akaza akagutoteza. And because of what you're going through, you're doubting your ministry. N'ibyo urimo kunyuramo byose ugatangira ugashidikanya umuhamagaro wawe n'ibyo urimo gukorera Imana. Remember, God called you. Uzajye wibuka yuko Imana Would you yaguhamagaye. stand and give the Lord a big hand? Muhaguruke mwese mu Imana yacu amashyi. Muhaguruke mwese. Hallelujah.